abashitsi biteka muri Black FM singuciriyemwo ndashaka iyo ndirimbo y'intangurire ariko by the way mwavyumvise ni from Monday to Friday and the Star System ni big ni DJ Scott hamwe na Kivodo amwe mu tufite abatumwa dasanzwe cyane Treason Happy Boy abaje kutubwira ibyo gitaramo cyako munsi we abakira abatumire n'abasango ababire baramaze kumenya muri Black FM tuvugira iti ndirimbo ba ariko nayo ndafise challenge buke challenge mukanda za kuririmba turi kuwe mukanya we bandekiye kaza banyizani ariko rero sisa ngo byataye mwanya ngo byataye 6 hours bankura watani post open verse ya yewegaye byarahagaze oya iracabanda voilà merci beaucoup bacho bayishiramo tunagira abanye muri Black tugiye akanyene direct asante karibu cyane Happy Boy meze neza jemeze neza baby safi sana meze fresh nami je ndumufana wa muri rap mugabo utaweza kweli hageze rap yo tutarane tufanye bakwa fresh Treason karibu cyane boss merci beaucoup do the click mede do the click mede do the click mede boom alright mwezeza rero ndi bazamwe siko biri kose yabana fresh sana alright asante se kubera Treason Happy Boy baje kutubwira igitambo cyabo ku munsi wejo kuri igitambo cyategwa na Selic ubona yuko baje kutubwira byinshi bijya kwinjira ngo nanga bijya ko abantu bazaza batahari bazivugira bwe nyene mwite kwaza nk'iyo mwiteguye ariko uko biri kose babitwibwira byose kizobera heje sipanze gute Happy Boy utubwira igiteramo ni cha Saint-Luc ni kermesse ya Saint-Luc batumiye jewe na Treason hamwe n'abandi baririmbye ama itariki ni izo bari vendredi izotangura 11h vendredi ku munsi wejo ku munsi wejo hama kwinjira ni 5000 VIP ni 10000 kibanza Treason kibanza ni Le Miroir ni hafi ya PAF niho byamabibere iminsi bya Selic burya maybe unagenzi neza ati maybe yes okay reka je nivugira ati mumaze gukora ibitaramo bitari bike maze kuja mu bitaramo bitandukanye hirya no hino kumbure abantu buri mwaka baba bifuza kubona akandi gashasha kumenya akandi kantu kabeze nk'inyongezo kumbure mwiteguriye kuzoshikira cyangwa mutize kuzotanga kuri iyo tariki yeje ko barakaye akinyongeze koko nuko igiteramo cyacu abamaze kuronka amahirwe yo kuza ahantu twateramishije abantu basanzwe babizi ko abari vibe inshuro zine bisigura ngo ni vibe ni Treason na rap on this high Black FM na do the click made boom mambo fresh sana batibagira yuko indirimbo yacu shasha izaba ari ahantu ha kabiri tu performance mbere hari ariko kiamase mu kibenga aho duherutse urumva nyene biza cyari show ariyo benshi batarabona performance ya yewegaye hari akantu ka yewegaye rero igitangura gasaka zokaberekeje akantu gatezo sana gose chance gende tugahonjeje muri tutari muri show hani hato niho dukwiye hani hato gose niho dukwiye dusaba ko musohora imeza n'ibyuma byose kugira tukagira alright ishaka mu ntangire tike zibiri ku bafana banyu abafana bacu ubahaye zibiri zonyine wewe mu tike zibiri utangiye tike imwe twabahaye 10 wo kubivuze mwazitanze ryari muri groupe turafise groupe y'abafana bacu ubuzima oya wo kuri Black rero sasa abamagara muri Black FM bo kuri Black bazo telefone jeje oya tubisangira hanye nyene atazovise oya baratari ibibazo hamazoze je nzozibaha ibibazo je sizo kubabaza amanzozibaha reka Saint-Luc ni bafunge baje nimwe batangira matikero mubera bahaye byo dimire baba meshi kweli tureke Black ababye bramna bania hela braza boss tumenyane tanga nacu jutanze nta kibazo na nione yakure wa manager wanakuambia peti yako sisubutu kitu atando ko peti utalipa ariko barabigitsu anomwijabe ni hatacho kana chabe wewe mwijabe aba sasa sexy sana FC sana sasa sexy sana FC sana mchinda beme ticket zibiri akugamira zitanze ku mutwenzi ntibaje ku mutwenzi natanze ticket 5 Kivodo haja umuntu umwe gusa gutora ticket batawe umutwe Elias onye ko musaga wene gusa ko buhe twara Treason Happy Boy kuvugana nabo mu kanya so twakura umurongo ndabisazo ibazo nza kubabaza bakaza kubitora dari 220 vy'iticket zibiri kuma wese yifuza kuja kura abantu bahungu babiri uri hangahe
ibihumbi 20 Ticket zine. VIP usha ari VIP ni baba tike zine cyandi hazinere yose abantu banerera Sawa sawa amashimeshi ari no kumeze neza inyuma kwemera kuja muri challenge ya yewe gaye sinaka gutanga itike y'ibihumbi 20 niteka na rose tuvanga twayitabuye ariko kumbure James neza yuko imyiteguro iba ari ya kare ariko uko biri kose mafisingire mwagiye murabitegwa muti twebwe rero kuri yo tariki kama mbaye itakuwa mbaye kama moto tawaka kweli kama ni vumbi kusima lazima iruke nashaka kugira rero mvuga gatoyi kuko hari abantu kenshi usanga bafite ibishashura kugira ati je n'ukuri ntarumva ka kantu bagira yo nka makivodo hajyanye mu avuga ati oya baba oya sibo hari akantu nkunda kubamenyerako katabaye kajya kantu bakunda ariko kugira gusa kakandi gatoya ati iyo ati nogu iyo gusa kuko gusa gatoyi kazoba kwivugira bashuye kwisanga mu kibazo bavuga ati babahungu turi kumwe kabisa nagufata ibintu bizoneka zekifata naura hejeje stage iriko murahejeje stage iriko kiriko kabako lege kabako na Trace na Rappi Boy byumvira gusa byumvira hamwe na Ney Chris yego urumva abo bantu nyene zo bari kama mbaye kumbure mugiye guhura n'abasore bagenzi bayo nabo nyene muri kino gihe bagaragara neza yuko bari ku rutonde rumeze neza cyane ku muntu umeze neza ariko muri nkamwe gasa rero nk'abasore babiri mufite ubucuti kare mucudika hamwe ndiko ndiyumvira strategy muzokoresha kugira nashaka rero abazokwete bucye gituma bavuga ati bale wajiyamani hatari fire ako kantu matari banga ko barakaye itakuwa ni vumbi kusima wabivuze wabirangije twebwe on the stage no kuvuga umuntu aragerageza gatanga no maximum aragerageza kwaryoherwa cyane gose arakana umuririmbyi umugenzi wacu atubwiye ngo uri on the stage ubaye umuseriye umufana aba umuseriye gusumba ubaye umusazi umufana aba umusazi gusumba so turagerageza kuba show kugira ngo ujya mufana abe show nawe ni kudusumba tukira abanyene Trezo abakera barayamaze ngo abatanzi baneza ubabona bagikenyera yego nako bimeze rero nka mwebwe muri ko muradutumirira kwitabira uwo munsi mukuru muri Miroir ego le Miroir hajya ndi apa ni n'ababanyi bigi ego kuvuze ngo muri Miroir umengo vuzara mu buterere ego je mu nkundire kuba ariko baratwumviza natwe twebwe nyene nkuko Kivodo yaje kubivuga twe mu ducishirize ko kandi kuri iyi nyene shasha naho mwavuze ko performance azoba ari ya kabiri muri Black FM ducishirize ko yewe gaye here we go like midnight mwanya wa magengo bakoroka bagara batagira lembo bodyguard ngo abana you can go iniga zisigaye nyuma y'umuryango oh yeah papi go hello baby tazingana na somugamye sweet ngo wiki ugite habanyita sugar daddy yo ku ruhande nkunda kati sohokanye ideni ingorane aginyama nkuzi heruka kuri bonane akageri no bashaka gaheni kandi z'isite yirikwa gusongo ndime hey muri party everybody shaking body taking our time we don't wanna hurt in anybody hari mutama w'imikanyari and yiki baby ngotive no go mutama w'imikanyari muri uyu mwana alright ari nako Biggie hamwe na Scotty hamwe n'abatumire bacu ndiko ndabona ka ya ntambo ya yindi batwigisha gacagiye ubu ndiko ndabibona yuko rero uzohava bayipepeta kuko biti nakuya wewe bayipepeta akona gusha mu ya ndirimbo yewe ntani challenge ntashita kwiki shiramo igwa ndaguciriye mvuze gute ntagorane byose magiranire rero